Petro wa mbere 5, kitabu cha Petro wa kwanza 5 kuanzia 6 kuanzia hapo 6 nginya 8. mpaka hapo 8. Mhujia kusomera na Gĩthweri. Nitasoma kwa lugha ya Kiswahili. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Nitasoma kitabu cha Petro wa kwanza 5:6 mpaka hapo 8. Inasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkitwika yeye fedha zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba agurumaye huzunguka akitafuta mtu ameze. Amen. Neno la Bwana lisaidie. Atani agoso. Bwana Yesu akapewe sifa. Ekesome na Gĩkũyũ. Wacha kama na jambo la kusoma kwa lugha ya Kikuyu. Nigetha tukorane ũndũ ũmwe. Tuposa tukawa na jambo la kupelekana pamoja. Neno la Mungu linasema ya kwamba, kwa hivyo nyenyekeeni na muwe na jambo la kutii kwa ajili ya neno, kwa ajili ya mkono wa Mwenyezi Mungu ambao una nguvu, nigetha akamutogeria tuposa mkaweze kuinuliwa endelea akinya wakati ambapo unastahili ukifika. yote ataikira twenyihagie. Neno la Mungu linasema tuwe na jambo la kunyenyekea na twathĩkagĩra kiugo gĩake, na tuwe na jambo la kutii neno lake, nĩ tondũ twathĩkĩra guoko gwake. kwa maana tukitii neno lake, kwĩ maũndũ gwĩkaga thĩinĩ witũ, kuna mambo ambayo yanatendeka ndani yetu, na maũndũ marĩa gũkaga thĩinĩ witũ rĩ, na mambo ambayo yanakuwa ndani yetu atĩ hĩndĩ ya gũtũgĩrio gwakinya, wakati wa kuinuliwa ukifika, hĩndĩ ya komboreria yakinya, wakati wa kuinuliwa ukifika, nĩ guoko gwake kũhũthĩkaga, ni mkono wa Mwenyezi Mungu na hutumika. hĩndĩ ya guoko gwake kũhũthĩka Na rĩ, wakati ambapo mkono wake unatumika, agakwambararia anaweza akakuinua kĩwango kĩu ũrarĩ rĩ, kiwango ambacho umekuwa ndani yake, aũkinyũkithe ikinya rĩ, anakuinua katika kiwango kingine. ũrarĩ mũtũrĩre wa kũnyararwo rĩ, Ulikuwa katika maisha ya kudharaulika, Ngai agakwambararia, Mungu anakuwa na jambo la kukuinua, ũgatuĩka wa kũheo gĩtĩo, unakuwa wa kupatiwa heshima. ũrarĩ handũ ũtangĩthiĩ na andũ nĩ gũkũnyarara rĩ, Kama ulikuwa mahala ambapo ungeenda na watu kwa sababu ya kutokuheshimiwa, magatuĩka a gũcaragĩrĩria, wanaanza kukutafuta, na tondũ nĩguo guoko Ngai kũraruta kwa wĩra, maana ni mkono wa Mungu umekuwa ukitenda. no nginya gagũteithia, Lazima awe na jambo la na kukuheshimisha. nĩkĩo gũtũĩra atĩrĩrĩ, Na tunapoza anatuambia kwamba ihinda rĩake rĩakinya rĩ, wakati wake ukifika, nĩguo kaga, ni yeye huwa anaona. no ti hĩndĩ ĩrĩa ithuĩ tũrenda, Lakini si wakati ambapo sisi tunataka. oka hĩndĩ ĩrĩa we arenda, Anakuja wakati ambapo anataka, tondũ nĩrĩo akoragwo akĩona ihinda rĩu nĩrĩo kwa rĩagĩrĩire, maana yeye huwa akiona wakati wa unastahili. na mũthenya wake wakinya wa gũka rĩ, Na wakati wake ukifika wa kuja, gũtirĩ ũndũ ũngĩmũhĩka. hakuna jambo ambalo linaweza likamzuia.